Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa hii radio ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Zila washaka lebakia la bili la corona la Afrika Kusini de lizunguliao hunu Komor ranzi wa mwezi wa Desambro. Hulawana nezinatija zala wa haruma zenye tafiti za fanyishiha iho Nairobi. Waziri wa Heshiha Lubiakoti hazihakikisha banda imahadisi ya tanganya sheikayo shahe mawaziri ne makungumanyo ya wanaono wade wa COVID-19 wanuntiju ne mahadisiano ya fanyishiha iho Beti Salam tini mwa uongozi wa Rais Azali Asumani. Waziri Lubiakoti hajuliza ya ukai raisi wa Jamhuri Azali Asumani gujohutubilia le Taifa mfumraru inu iliwone saze hadhari za nyumeni zijourengeshea asibabu ndo wade wa corona nari mwishili. Vanta hupara mfumuraru raisi atulagua zi hadhari za lazimu zirengwa harfa uwadionu. Mana tini, mana ambayini deili bungu lini l'Afrique du Sud. Ini rongolomba variant sud-africain. Vavo vanta hupara mfumuraru vutorengwa hadhari zangina parapori ya situation ini. Be watukufu msishange mana husu malalao yini wadunu usendambio wa mjiro be ya malalao de waiwayo de arumilwao pia malalo ya rumiwa harva ivagia handra de arumilwao vavo de wasiwe wanayatu de hu saidiana respecter toujours les mesures rivunguze na hukamba risanganyiha mana wadunu usparo hana harva mtsanganyiho mwingi. Raisi wa Jamhuri Azali Asumani halahiki mfomonti ni Beti Salam ye mamera wa yenti ye waziri wa hizi habari za ndani Mohamed Daudu le suala laho wade wa corona nezi hadhari za ladhimu zijadilishiwa ili ujipukana no wade unu leza kama hadisini haruma omkonti unu ye mamera waniki wa yejukumu ya ubirilia juu ya homestay hizi hadhari za dhukuru labana. Ces mesures razirenga déjà sur le terrain zanyingi ya handani randisa ukambane wanadamu wa ikomba wao uosama wantu wafariki wao lazima riwa identifier waje wafanywe formation ila kamgo venze waimosa umufu wajwe namna lazimu wa umose surtout naka waye ana problème ya covid. Halafu voici mesures kombane wantu wanamujwa zilikole wa yani wa porter masque yani na mesure barrière bongele we karipa hormone jumla raisi suma zamana wezi bavu mame daktera wenji jeri hadisina sinair yabo kama shanga nani wazishia kwa na ushanga ni kinyume kwa lazima wadiriki zorambao wadiriki namna zinongozi ndo haraka baiduni hafiliha na sisi udomba Mwenyezi Mungu udingoma rais Mwenyezi Mungu ajalie kai zifanywa ziswibu zifatiha zikima makubuli na nao warongozi wao ishie wadongeza mbao muhimu ndo wale uno yani ndo usensibilize ushendu shino ni bantu walwando wazidi waili ngashingukaya abunge lazima wandu sane wakubali ukauone nguo. Mudiru wa bavu wa Heshiha daraja ya Mwalingu fanyo mjimli sohusu ye hawa ya huwade ivumi yao haruma lesi waranzi nde juma huwaswili ye mfomontinu. Ulawa ijuma mwezi 22 wenda mwezi 23 wa janvier 2021 wizara ipara wanruwaili wanyumeni waliona albungu la COVID-19 atamru moja kabona aregia makazini hahe karapara tamru afariki atawasili hamwasili razinrongo bano gerna wandu 29 diwalio na albungu la coronavirusi hamweswa shamwali hamwa wakati norongo bano hamwali jumba la zero la seashiri la fomboni gerna wade wanne na isiha yao kaisna tamu hamwali jumba la ama gerna wawade 15 ikao amba hali zao kasina tamu
wizara iswiha ngeshelezao wakazi wa Komoro uvana panza na ukaza imaski kaisi tosha ilauzia libungu la coronavirus ngetsa hao nekamrunge koho aunge tsemu mdarumie mshwara wa nyumeni aulati au mru atsemue hamwe shivuvu mru alongo hosa mihono babona babo na maji na sabuni wala mraske karibu na mrikao alio na alama za uade ya gripu au buhoziro hamwiso wizara iswiha ngesahau wakazi ikao wajuo nao na alama za uade wa COVID-19 ahire haraka inimere ya bure 17 au akaribie ilaptali iliyo karibu na wae ilirshinde rimbe jihiro la haraka. Haubaki haruma lesiwa la mwali matwabibu wa jwaezi wajimi hatuibu samahani wa jwaezi wajimiza dua ya uomba Mwenyezi Mungu yatowe wadehunu vanunti juu zinu hawikao COVID-19 ngerengao chero haruma emasiwa Hussein Abdillahi na Stawia Zakaria wafanya utasi habari. Utahaswama na maarifa ya Mungu jalla wa izza ya sababisha umjimliso wa mahatubia jwaezi ile wamie wade wa COVID ulawe harma inti. Iswala ino ikaipangi hana osoma Qur'an na dua zangina. Baisha imikiri abala hao wade uno bei wakazi wa jwaezi watahanzia yangina ya ujijimlisa hao ya Mungu. Na idua ino ifanishi hao stehizans mazatolo na imatwabibu menu hom deomba no panza. Hauka mngori aribe tafifa de hosi hauka wadi uringilia bengi kona mbali ngebitani kabila rumba basi ngeromba udua nongo ino Mwenyezi Mungu atakabadi na iwana nyasi watangulia harwai miji harwai masiwa pia haurekebisha ngozi ino Mungu ave ushinzi wala sineme warekebisha hauka harwai miji na imasiwa pia mpahana rwagukuru kashupulikia zili hatwari unastahimili mrafini mauride mira ya baki ya jwaizi wakazi warengi wakati wajao wa usoma wasilati shafi dua ya henswa na mtume sallallahu alaihi wasallam ya usoma wakati wakodo maradhi ya peu na ndrogombi zilio harma insi usari zimehatu wadeono kama doangi harma masiwa yatu ana dua sababisha taleo rahima usoma hitima ya Qur'ani harma mujwatu ikamba hitima inoka asoma de mrafini wanotu be handisa raumo ni mwamji mjaizi ija mrafeni ya mjaizi banda au na mbangani tena hitima ino ngefanyishi hao banda au na humia Allah subhanahu wa ta'ala tena arsaidie ile wadeono ulamu harakaraka ulao harmo masiwatu aini mnu yena ilijuhukumu la usaidia harmo mwano na libungu la coronavirus harma insi hawa handisa na ustehizans mazawjihifadhi omya Mwenyezi Mungu ila shindi asaidia harma bwana ino nge muhimu na ino denzi ya nyangu ya ushinda wachinyeba hao haraka uwadeunu. Emaranya wahilesi walanzuani ngwa ujuma ujitamka nezi alikia nao namna ya ladhimu zihadhari zijadidishiwa ranzi wakazi hujilia imadhomana wahidaula lesi walanzuani sawa nemasiwa manrajina wadeunu ngorengao chero Felistina Razafizon Mahafia Lawi na Dhul Kamali Yusuf. Majumba ya dzihiro kawasizi ya hulahiki wa wade wasikone COVID-19 Raa za maranya zisivangata na hulawana na ihawa ivumao hununzwani. Vwa wanyesao huka, wantu waendelee na maisha kama kawaida. Matwabibu na wantu ahu, islazimu vrengo anzima ile wade unu usengedzehe. Hununzwani, isuku ya ijimwa tu wantu wanani wafarikishiana na dunia kumna waili waharumwa majumba ya dzihiro, vwata wao wacha wao, banda watundwa waparuhana na wawalo na i corona ulawana na zini rtaha maoneo ya maranya ontu wengi wasurongo amba mnizo ntambo kabasi tatu nini ini haritizi dengi tijini oelewa be uhujihafadhi yo lazima rijihafadhi oelewa hadithi rijihafadhi maana isiriske kusujwa mbamula nao kasi nao serikali bwe macho angalie warsaidie wadeun mana tejawan urwamba wo wababo na wo kosta mangun deni au deni idhani na ikasirikali rizia malagon na wasonto malezi risile yaje wana watiti
risiliaje jiwanta uche labda na hikai serikali irongowa amba ipara shuara asiriveleshia haina mtu rasio dagoni yimtoshe rikensi vavo nersi lawe ngamba rangu korona yaregea hamara vili bandi za maranya wasure ngatahupara wakati unu haulalamishi na yanda dia wantu wasikwao na wao wafao wasangedziha hulawana na madhoma na waisuha mengoni mwa wantu wafahau wade unu vo walio na unsini wa maha 50. Klor mengoni mwezana zirumilwao ili uhosaho mahalani na naimalaho aujipukana no wade wa COVID-19 hazinu ye Croissant Rouge ngio juma witartibisha hawinji hamadhumuni yauka irumilwa haruma imajumba ya dzihiro ya hemabavu. Mwanzal hata Mohamed na Ahmad Mbaraka wendili anautasi habari matalazuzi ya Salima Ahmad Ali. Hofanya ya Klor ya Croissant Rouge wa rumia maji na shingo shapani ho saidizia hela mashini ambao wata lidala ulinu loto wazemvume za he virus vanuriza mbao ya mashini unyo upanga litre 15 harma zile razili hau litre mungo minane unrajana harma usiku yelopitali ya samba ila hikiu wa wadewahe ye corona yostaka badhushwa litre mungo minane harma usiku ye madhomana wahe Croissant Rouge ngona azma za upanga klorinji ili ube harma ye majumba ya dzihiro ya hema bavu angasina malau ristokeo sha malasam ya magaringa jao ya Croissant Rouge ngajua ya renge ya heza samba ya weka babaki shamba vide kababashi harma ngoza dilitre au hambani ma dilitre ye Croissant Rouge ya Komor ngio na juku mpanda mwana harmazi mbana za homano ne coronavirus ngo ujuma uhashirisha wakazi na uhosei malaho no mahala ila hikiu wandu wenji Ngaredili yao ne taarifa habari le chamali Julihani haone ismu ya uzale wa masiwa isaidi ya wanazuoni wa University ya Komor zana za ujihifadhi ne corona na zana zindwa jina zinu zonti ili usaidi ya wanazuoni washinde waendelee ne misomo hena mna ya ladhimu nezana zinu zipangiha hasabuni jeli na ndongo zindwa jina inu azima ikawo irengesheha hauka wanazuoni ngio muhimu waendelee ne misomo nenge ladhimu haina mna shoni banu ya shinde ya jihifadhi na ujipukana no wade wa COVID-19 huli wanazuoni wa shemeza yodo manale ora tsojuha rijerifanye yani no hamachezo boneso ya wani kazi numbavi wati manangwa unazesio deja wajiwadutia harumaze sio ikangwa njia wa hosemi hono ngaboze gel rihulu alcohol rihulu sabuni yani ndogo ikaonga dushida ziwasaidie ili uwana no wade mziro rilo ni wao kanga joka ya university ya society mvuni inunga itsanganya wanazuoni wa Komor kamili ya association mungu ni mwandu wa tsanga ho Faransa wabeha ho Mali ama karjakara wahira fanya communication yani wandu warambwa maana wandu tuka utsanga pia za association za Faransa ya association watu wajau inuya wandu washenga jo ho winji wa Faransa ama ngar para wandu pia wasaidia wajau fumvula mali harmo msihiri kaunga wa hao no wana washi wa Faransa ukaunga wa hao ama aeroport ya Komor ya haya ya association watu inu ikanti au jimlifu yusaidia hakuna singar para wonti pia wa Komor wajerika wazima ili riwanene bwana inu ya usaidiana uharuma aye mabavu haruma misomo yote pia karbo miezi mbuka mbavenze tikerizi abantu sharenge materiala ho namna hili ondo yaona jerisenziani rantidelendi kambavenze ili hawana no wadeon abo hena mele tufanya ngarjo yarengeze sima ngasina sio zilo yabo rasaidilwa ne UNICEF jerizitia emaji rengeze neze sona za hazo ili elendi hani mashoni ya karmo urahafu wana no wadi wa coronavirus Yalikoli mshinzi ya Jomani ya Mbude iniki wa msaada wa zana za likoli na zana za wana no wade wa corona lechama la maisha de la veha wa msaada unu ili usahilisha msomo wa wana Jawad Abdu ne picha ya Ahmad Mbaraka. Inuti mahara ya hana lekungumanyo la maisha li shuhuli hana wanumbasa uhuwa homsomo lirwali ya msaada ilikoli mshinji ya Jomani harmo wakati unu wade wa corona utinza ochero wabeha zana za misomo na za hujadidisha urahafu haruma ilikoli inu taratibu ya huwana no wadi sisi madhamana wahe ye ONG maisha ili tekeleza msadika o urendi haada usoni mwatu usoni mwa likoli ya nsini ya Jomani yani heni mwaha watoto ikangwa njao likoli si ukusudia rijari wa tamania
ezana bokao nusu azana bokao lazima likoli wa kenizo ili wana wajue wasomendo nane mafundi washinde wasomesi wenge siubali ya zana zinji nimbandwikao ezamana wahe likoli harione saukaya yuka muhimu rumia harmomaha donc wasi si huita harjari rijanio gasina likoli 25 pokao si uzisaidia leo tiduhandani shainu de hena maha wajailiwa injio kama hamilia dungana haumaha na mahawararusha antuka ukwalawa hurisaidia harmaze nongozini ngasinda sinao mkono kwa mkono rangu 2012 orikala wa urisaidia ukola wa hujaweri jua hali na urisaidia fikira wamjadidisho hurahafu haruma majumba ya misomo zinungizo wajibu ili wahifadhu uwana na haini bwade ziko huja hasibabu nde majaya umvaonu le kungumano la maisha ngilo hashiri nilo ngalijuhutu waizanaza ladhimu hau hifadhu uwana. Hamarekebisho msandaunu nikiwa ilikuwa limshindia Jomani Moroni shati Jomani Lambude. Hazi za utu ya urahafu haruma izindo za mji wa enzi zifanyishi hayo mfomonti inu wachuzi wafanya zihazi za hau haruma ze trotuari mahalani kao dialadhimu owandu wavire mfumbili ya maudu ila meri ya Moroni ngejotu ya urahafu hamara ya saya haruma izindo za mji wa enzi. Salima Ahmada Ali na Ahmada Mbaraka. Na subuhi ila meri hausaidiwa nezembawa za hifadhi na wandu wakohu za haruma ishindu shavolovolo duwaendele ya neze hazi za utia urahafu nao wabe ya zenao zonti za majaya za kaujihunda haruma zentananta za heshindo shavolovolo hota uwa yezindo ili utia urahafu giona tafsir habo yaka yezindo zoula hiki wandu wenji walaya haruma ya mabavu yonti ya hesheisiwa abasanga ramasawe makarakasi zuma ma zinza tsambela huno abasanga rajusa mapaleti shaura fusa fanya jana rivya masiwa jana usiku dzima kujajotosha ujadidisha urahafu haruma yezindo indemana ikao uwahuzaji wa heshindo ngwatsa hao ze hazizinu ziduhendelea haini wakati ili ujadidisha unono waho wakazi tikele lobahi titokana bubalo wa corona achana renge daima hena mwaha be kwa mwezi wadwe hujawetia urahafu volo rushukura Mwenyezi Mungu nizo wana hatuno na mahatuno wana hatu warifanyao ribesha marahaba menji ngarijivi wao watina urahafu ripokono wade sisi wasi karilekeza zastu ngarlawo hazini rishindiri veya runjilio waveao wajwarengende walata abo haliyo zengonga joka njema izo kuilize hazi za utia urahafu zifanyishiha ama giyo wajibu hosoni mwandu wonti wafanya uhazi haruma izindo wabame urahafunu ay mara jwambela na warenti zeile bango chamfu ngwa antwa zuma ngwa antio chamfu mwinja tangavo mala unyali wa uhunu ngwa ukakao amamtatu jibu aswafikati wa security wadojene garde masiu banda ifomo tsinu yezindo zibalwa ama haruma zinzia zonti mahsus do haruma enzia ya banu Yemenia uwachuzi wakaujihunda ili uhuza ezebidwanza hao ndongo yinu isababisha msajaja mwinji haruma enzia yinu Adaindwa jina ya hii taarifa habari misomo ya ujadidisha maarifa husu utabibu wa utundaezi ungo heze na uzonti ukusudiwa warumishi wa majumba ya dzihiro ya heyenti ne barnamaji ya Kompas. Lelo ngwachoko nikaize la pitali tena sana zana zindi minhum ngabo ecography minhum ngabo ECG minhum ngabo Doppler minhum ngabo radio. Donc juzi jeudi rika harma formation ya heze ecographe wanduka wa heze structure wa tsungwa wandu hawajafanya formation ya ecography li wajona namna je wajoko jua wa manipuleza machine e jana rika harma ECG rika na harma monitor lelo ngasinu formation ya heze radio manaze l'hôpital ngwajoko doté wa radio mobile ni Kompas donc shelat mo wajue namna je wajoko rumia zeswana zinu itijukaya zija kwa tujua zurumia jazi hantu abahi zirende bon ze radio les l'hôpital ngasna l'hôpital insano joko doté wa radio donc ze monitor amadekele rahaba ngabo se monitor zongizo afikiri bala 8
mana ze district pia ngojoko udotewa monito ngabwe samba yo inikiwa zinjimbabi mana wo ndo akadestine wa swafi mana ze monito zikasasha de pare pour le covid na ron honde mala hulio wa ndonjo he covid abo hunu ngazija usamba do dotewa zinji sa ze district zabakisha tutanze manzima ba ngabo ze structure na watsuka na eco ngojoko dotewa ze eco mana ze kongizo nsana hunu ngazija donc ala tukazamba na hindi sana ne monito ne ECG tsangi zone donc aboze la pitali ndo anikwa ze sheze la pitali ndo anikwa ze radio hafla ya uhansi yeshumbasha hemanoter ne mausie ifanyishiha informanti inuho jumbala mahkama hadhir mwaziri wa mahkama Mohamed Hussein Jamal al-Laili leo he fursa ne jitihadi ya he waziri wa mahkama hansi omshinzi ikao ndo ujo ushinda usaidie zaidi umuhimu nda huo ndo hukaya ngubaliwe raia hambeha osomwe mahakama harudi harenge baada ya mahakama uhisa yo jitihadi ya daula ya ufanya kamilishe mikonti ya hizo hazi za kimahakama noteri waimengoni mondo hazi wa kimahakama beshe hazi huifanya hanzia za kinafsia haukaya yehuli uwa nemru kaunde yamfanya hazi shaye kana mshahara wa daula mkonsi unu inudho mana ya hutaha wanduare kebishe ye namna ya hufanya hazi ya hema noteri haukaya enoteri ye hufanya hazi ya hahe muhimu ndo hufanya mikataba baina hema raia na mikataba hiyo nganzo idunge sharia nganzao ihakikishihe yakaende usoni mwa mahakama yabo itosha. Mudai Mujahid Abdul Basto harinze ye Jumaini hoitanda ya mjini yeshio ya shanziha Mujahid haunisa yauka yeshio ngashielezao lesuala la helesi wala komor la maore haruma onva wa mahkama alia Ayuba Abdallah haruma matalazuz yeshio shamando shahahe Metr Mujahidi Abdul Basto hatsaua yanzihe uhusu lesuala la heshesiwa shamaore ndongo ikao ngio jumwa hadaraja ya hii dunia harmwaye mahanzishi ya hahe ye mwinyeshio hafanya upezo wa matso wahezi haki zansi harmo mbasa uwe wa hayo haudhukuru ndongozi nji hamade inuramba wo ekonomi bleu haeshelia lesiwa la maore linu la komor lirumwa one mfaransa ngasina maha minji bref tunafanya mamna shoi ikao hadafu do janieleze nifanyie transposition hiyo nieleze dazibize point kao zamba unumtsango wangu nafanya alimandalizio ze point za hamba kao zijo saidia ekomori ekingisha faveur ekomori eko wandu wadaiyo kaya maore ya ekomori je pense que carte va sicher je pense qu'une grande partie des juges aujourd'hui qui siègent à la CIJ qui jusqu'à maintenant continuent à lire le droit international serait en faveur wa hetezi hatu Metr Mujahid ngufikir mashawiri harmale suala linu haudunga upande wa sharia ili udai lesiwa la maore et question ya Chagos na Morisi zirégler za pozone ku karodar zi transposer Mayoti effectivement Ramba Kaya effectivement Mayoti ne peut pas être française mais elle doit être comorienne ne serait-ce que par raisonnement il y a cours ou arme question territorial yansi il y a décoloniser yomba nyumika ungenda ubazima ndio attaché à niveau de soi avec une yambo droit à l'autodétermination ye daula ya Edouard Balladur ichini ya izisiwa za Komor visa kabla ya unji ya maore ichilwa nziani ye tarehi 18 ya janvier mwahashiwi na majana shenda na mengo shenda na nsano ndongo ikao ichini ya udziro omzungulio wahe wa Komor hahanza wendi harmwa shesi wa shahao ngio ajali wandu injingo afarikiwo dunia zinu deza sababisha Metr Mujahid ya njia ye fikra ya heshio shinu mashababi wa humraya wa Sanfil na Sahara wapara watangazaji habari ili wajuliza idaraja zetabhithi za hidawa ya Ahmed Yusuf ya waswili habeshelea Ahmed Yusuf haparhani hapinda ihokule tarehi monsi ya janvier na ngapo wanru waliyeho mihononi mwe hifadhi ulawananeza arhamiza hahe zetabhithi ngazendele yao haulemevu Banu nkakweli edosein
simraya hauwa nyanya rijari hundu ikao emrika udafanshe tunashino gujuhundu vonze yezungulia wandoji na wande warengo wafungwa hizo tabu ikao karnojo se accepte karnojo kubali hakakati hiyo ngejo kiri wafanishe represai karnojo fanishe hakema mahakama ngela lazima jikosante waone paske ngabo mwanadamu kao haji presente polisi hende hautoa elema ikao dezende mwanadamu katatu paro gendarmerie katatu suso mahakama na abo hangena elema ikao dingizo izo determine kajasiswa hiyo yaborele okaranza rambuka rele okajoseinu yanza ibaziwa shakarnojo hiva nafasi hauri tolere yabongerndao konyoka mkono emirayo mili nepami kaude damage risane ri apporte izo joshinda rifanye nemdi kaude fanshe tendashino ya hundi zefadhila za surati Yasin no muhimu wa usoma ya sura inu de mada muhimu yaonesiwa ne mafundi wakahwendesa majadiliano ya Kiislamu ya Rabitatul Hairia al-Islamia ikaoyo fanyishia haina mfomonzi ho radio Ikra. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Mkababo, maelezo ya Salmata Hamidu. Tataalaku bitafsiri surati Yasin. Haina mndu Muislamu ya ujua yauka ye surati Yasini inu hifadhi kuu hosonimo wanadamu na haina mihima yonsi. Inu yotongeza wajau haina uzanzawo uzihundu batina taabu. Ye surati Yasini inu mengoni mweze sura ikao zo hifadhi mndu na bayamenji ranzi mahu ujili ya ematiti. Surati Yasin mengoni mweze sura ikao zisimaka. Ize sura za samaka ngazi hadithio ndongo ndaru muhimu hadani do uthibitisha Mungu kamungu ngeye waeche nesa ukaya kamru hafunjo baithiwa au kawazi haraya hamadeli naonesa do uthibitisha ukamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mtume yabewa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sura inu ikauja ionese ula ani ujome wa Qur'an ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifu haulaba Yasini wal Qur'an al-Hakim, yani hasifu Qur'an kaya sura Yasin kaya sura ikao no Qur'an ikao ikati ndonondo halisi la washaka arma izharfu zahayo zinundo zatongeza ye maislamu wonsi wajilazimisha na uhifadhi ya surati Yasini na huisomea wahafa ili ikeshifa ushahao. Muhafidhu wa helisi walangazija Muhyiddin Seti Farwata hapara haruma mahadisi ye mudiru wa he Africolor ni wa hele chama la ulanga wa masiwa madhumuni ndo utahanda zina mashawiri ili ubasa wa utamaduni wa Shkomor mbinga ya ubasa wa wajau matembezi ya heyenti na ye habirilia haruma mahadisianu yeze kanuni za bahara mashindano ya kitamaduni ya heze enzi za mikoa nini ambao Festival de Commune. Nurdin Said na Salim aliratiraka wafanya utasi habari. Yezalawana harima umwonano unu ndukaya shesi washangazi jangishwa na utajiri wa utamaduni wa Bwandaya. Nuo mwengoni mwe mishinzi ya humbasawo matembezi harimwansi. Inu demana ilo muhimu wa unrihe jumba la utamaduni lijotimia ezana zaladhimu. Wende na uzeleha hobaoni. Mtwala wa ubarikisha umvaunu utilwa nziani. Kaupanga namna ya formation harma culture hatu na maison culturelle ani nyumba ikao ngajo kanu tamaduni hatu ni culture zanti pia yo projet kangi harma gouverneur hatu ngazija na singari mshukuri hao bibi Siti Farwata gouverneur wa lesiwa mjengo la ngazija hakaelewa ukaya sidema partenaire handani wa emergence 2030. Mashindano ya hizi serikali za mikoani Festival de Commune uza ya faida zinji. Mwengoni mwizo dofanya namna ikayao wanazijana wadunga utamaduni heze daraja zonsi ukae hazi za walela wajau uhuzi wabonze sizinji hamade Rwanda hamade Burundi ujuliana bonze magoma ya hao singa sinizo sitodona hamaila laga abonge amfikiri kama komore safara yenu haelewa ukaya shilaloni show yoshinda ashihuzu ashuliza wa Komore ashuliza bonze abonge karomba Mungu ke festival yenu idoka haini mwa naomba mguka joshidar tsanganye maswa yonti pia yomane rifanye festival yenu sélectionner commune ayema swa yomane tibasi ridube harumwa baral hindi rishinderi pange festival ya hizo commune za baral hindi.
huwa dewahe korona ze demifinali zibiri wa mfumo unu watina washangirizi haustehi wajau ze hadhari za humwano no wade na mfumo nsinu ye muhafidhu waheshesi washangazija hende na ubaya ze demifinal baada ya mashindano ya hupisi naye hafereshea warenga fumvu harimwa mashindano yanu na uonesa umuhimu wa utamaduni harimwa letumo la hensi mahsus domva wa hema tembezi habeshelea barnama jinu ya harimi wa zaidi ya milioni mengomine na shenda nele jumba la balozi la Faransa hun Komor ye departement ya Larignon ye departement ya Saint-Saint-Denis le chama la Africolor Paris wadzimano shangirizi wa kitekniki wa hele chama la ulanga la Ngazija tini monvuli wa he guvernora ya Ngazija no wafuzu harmaze demifinali zinu ngwajo ujulwa banu no mwezi wa fevrier ne finali ngaijokaya o mwezi wa mars. Sport zenye chaguzi za utawa idara ijo uongoza sheikayo shabahara makungumanyo ya mpira wa mdu nane makungumanyo ya sport manraji na kozik ngazi jo hendelea ya 2004 moroni ho munasaba unu waji hundrao harumwa iwajibu ya huendesa ikozike makatianu wapara watangazaji habari liwaonesa inamna watanyarisha ozi ni chaguzi na ho wadhukuru wajau ile katiba la bahara masharuti mshinzi ya huendesa ikoziki narweshiri kawastam majiri kukatambu ya insécurité au ya indika ravenzo fanyisa zima uduka mjunga wetu ngufanyo entretien avec le président des fédérations. La président de fédération en a 10 minutes avec l'expert wa hadisi waone namna halo zintongo za prepare na zintini wasadisi ngabo ntongo za hejiri mwando wa makartasi ya kotola wa mapapia ya korongola wa majournal ya kotola donc automatiquement ye lazima na cerne parce que ye lazima airegea hamu mission lazima na fanya rapport ainyese halo zintongo za hejiri donc ne kamfanu aja to aviri to aja rishiri adewasi ya tuje rongoro sizena mahava le comité olympique wambalilia beka wabu hata federations za salia wahishiliwa harmai wahadisi na wai na ini c'est pour le bien de tout le monde statut ivewa je pense ivewa mana wamisile lo ama administration wamsisa ma administration amu élu mais il y a l'administration qui est là ça vous sera dit wawa ungwa juozo zlomoni kabenzo kamba kasujo zlomoni ne kawatsina na statut serikali waone kama mfano ngabo defiance par rapport na statut wa toujours wari saisir warambi amba statut que sina uno askar sujo tongozo sûrement wa toujours par exemple waronga ma garziao et age ils sont là d'ailleurs expert aonana na ministre jana wa hadisi longoma je sais pas ce qui est sorti à l'intérieur ya mama hadisi. Fahardin Mrabili, mudiru wa kampanya ya kandida Saida Ali Said Atman hajimiza majadiliano ya matangazo iliuonesa ze barnamaji za Saida Ali ya lonizo iliweza juu mpira wa mluba nunsiju. Garanzawe e football ya hatu ya espoir ya moins de 23 ans wa participer à RME JO ya 2024 joko endelea iho Paris. E na ukiri kane plage za timengo mitsan e komori tsikane championnat ya plage. Donc yo demana rition ziani e championnat beach soccer afikira da mina anyi da sison tipia si wa komori ngar josh dar detecter ze plage jo shinda ze ndese ze competition zinu ada timizia ngar jo jarinjenziani e championnat ya elite joka ure groupe ma representant wararu hawane wa haina isiwa rifanye championnat a 12 au a 10 au a 15 ili e championnat nationali injenziani jo do shindana da sinwana nyasi wa bushini wa Dar es Salaam wa Afrique du Sud na ihombel nambali parce que bana problème mona aux équipes zatu kastushinda zabira amwe deuxième tour kangare ndombiyo stade ya mitsamihuli irengeziwa tukairengezwa ba shangar gasna projet ufanya l'hôtel ku jodo accueillir équipe nationale ya tunano wajeni watu jodo jilia ikawaroha régénérer ma pesa yabo yani l'hôtel yo ngejoka l'hôtel ya 3 ou 4 étoiles ijo utsanganyane academy hula wanru washinde wa structure heni shababi ujompira ya rengwa hula ika Mwenyezi Mungu ajaliaze Mwenyezi Mungu harshinditia mali recréer likoli wiyo hula academy wiyo wanazioni wa hatu wadosomea hula wiyo ekarsari niko aminifu ngarjoani sauta ma partenaire wa hatu rangu Turki rangu Faransa Chini hata Marekani na Rusi ili warsaidie rishinde hena mji au hena bavu wakiwa na watera watiti wala wa 5
ili wandu washinde mpira heni moto dwa ma delinquence ya shinde ndo terrain de hare kana ukiri kensivano dolinda ukampaka FIFA warisaidi mpaka federation mpaka gouvernement warisaidi nganza ور créer mapesa hatu harma uzaze mayo za hatu harma uzaze kasketi ze marchand design izo pia ngarizitia onziani ngarjo negociando da sina emru joko kana equipementier